pasti ratuan. Inggih Bang Yaki Yaki. Yang sapunikeun terus. Terus margi. Mawa keciron nade. Wah, tidak kaget. Lam. Oyo pulun titiang tok ini tapi pemarang Ireng Kane diomong ireng. Aduh. yang ini seran kaki ngorakin sapa Kadiraso nyen cara jani kadido waulo latas ketangkil beli kelawacan lan tunas kengken maksud jatin kayu lido oh sinta Tedun pelungguh latu kadi mangkin kesangrewan tukiang napi menawi kemabuan ering kejeroning pihayon tiang kapoda disido tiang wenang bawasan kadi mangno nenten kadi titiang amat ngedon aratu kadi palungguh waluyo kadi sekar tuyung nelayu kepegakan antuk toyo yang nirgamo yang titiang asapuniko kadi tatowo dano Wino kaya wilah neng pekayo oleh acara make paman maka datuo paman para kena yang pada kandung satepung pinari kedadana satu orang mulo saja sing pelih penakan paman nyidero semitan aja nyidero perbawan adalah Doratuane kang dino pita kaya wing sane kekayun bisane pekayun kok kayun iya dori sampun alau kira beli lawan siro diarat nama tuh kayun no kini tuh disubah tuh jani paman gelas itu ben merapi punah pitu dan sidangan peng limo tuh Dika kayun no karena tuh kayaknya kok kacau kayun ini kecoh kakor geng-geng begitu Werca sangyang semerorate kapakati kanang suwon negara celaka Masandeng gelah kelawan ngarin gelah kediakrat nu mengali waluyo Semarang kelawan adalah oh itu kata senang kayun hidup peragoyan Semarang ini peragoyan sanyang
Yen beli jajan apa mah? Apa sing ada orang itu nama. Maksud cici dot. Asing ya betul. Yen boy do seneng, ayo itu irago pengiring kan jadi yang masih ayo. Men. Ini. Terus mesiosan tadi mangken aratu. Pura mangken metiosan kacau. Yen wau sampun kekiat rasa manah titiang. Niragi kadi telepon wacana duwe, kadi mangken ada sios maneh tapi kan. Oke, oleh ceraka kumaker wang sana kingan iki. Ewalo. Iya teki sira keempu bakuluk pinakening duta sira ramaya bapu. Aman Bang Sidonawa, apa mawen gelak uko matur ke paparan ke pasraman jadi ben Sido mawali mai ire ke paramo duta. Berarti eling itu nih. Eling. Git. Terus Mapan si kerok triwalo nateng diratan surut-surut nang awe puro ado kanang suwot. Iya neleng gelak kape neng pican baos ajin gelak kami malu. Mawen yang puri kediri ini nyuk serah kini itu nakelisen ngenikin itu dua komputer. Sing adolen mula ulian penyah umi kediri. Mangke hidup kulnya candang apa? Lama kano pawro goreng ngendi kau sesan siro walung nateng. mekejang ada perantara kata nabi. Mang, Ada sabdo bayu hidap kata amat. Beli ngelah hidap. laidap. Ngelah sap, ngelah rawas. Ngelah sano beli sing ngelah bayu sing ada. Sing hidang jalan. Jadi dong duwe kayun. Hidup perano nak lisin duwe kayun. Ada serano cara hidup jadi. Kengken jadi bayu sing kata amat. Ini pelaksana. Ya kepinakan ni. Siro tuan teman pernah kawin sah. Di subuh lantas ngidang kalulut kan. Itu yari. Itu dia ratu mengalir. Iya krono mengalir. Jani doang lo jani. Ini yang mun serano. Singgit dan kide ratu mangkit apa napi kan. Yang tu makan lada peparang. Nudul lampasi tuan. Niki eling bawa sido perak manusia sido perak manusia. Wong margi puniki saat maka pelunggu keratu sampun boleh pengancar. Ngiring pengancar mangkit lantuk. Kamu kena sini. Aku nu rasa bau rasa kawan siro. Yani kemana? Ngil begitu. Mangan adalah lagi peparang. Pangiang jadirin kalian aris. Waduh. Ya. Ayo wajah nunang varian lelaki nak peparang. Yang misalnya beraya purun di jantung ya. Lurus. Lurus ratu. No. Kelisir mati. Lumoi parakane. Kapan sampun mari kanang kaya siro kapun. Jak sarap. Jadi melang apa sebang cile Sebang. subuh nampak kape ni kedua gong istri. Keken taksik Doa kawan. deng lu sebang tujuan cili itu ke dini yang sampun kegiring. Gimana lu? Ayo wajah nunang varian no ingan ni. Nih, jangan kuno. Lurus. Lagi. Laju dan layar. Guna. Apa
ngaro teko je samut to. Halo. Kiai Mas Miraci Watman kakek kalangan. Adi Mas Jiwatman beli anak ke buku dewo. Adi. Luar kasirat nomor sanjiwani ritual sirok akan kaya. Dewa ratu yang nanti beli ngedengan yang nanti beli nujuin kapan ngedewo luar kadi kesiratan tendo sanjiwani kesok kadi langsung galang kena beli ketemu Jodeh. Bayar Mapan sampun sidorok lawan sirok kakak. apa buen subuh beli ngidang wali ketemu kelawan ngaji. Ngani ke? Wah beneran goringnya. Ayo beli saywate sekali baos beli nih kenten ide yari. Mangke enak gelap sehat meninggal. Ayo misalnya makin ngiring beli saran titiang. Maksudnya keket. Dia harus mengerti muntul. Apa sih ngerti beli maksudnya Harus keket. mengerti badak kuno sagan beli. saya tidak Jadi nahan perlu saya bahasa tidak basi. nahan nang bedit oh Keket natin tuh. Hah? Mahina beli aja tiang beli ya gitu keket tuh. saya nggak Iya Mas Miraci Watman kakak. Lah kena kalau lo dasik lawan sirok kan. Ayo si kemuliaan sayang ini oh ya dulu kacau gitu saya tuh Oke, doi dong beli. we main kok main Nak Satyo, nak Satyo. Ambil deh. Listen tadi Google lah. benyop sudido Ya, kan giliran apa giliran apa? Giliran apa kadang? ayo Ayo. Apa miayi? yo mau balik saya ngerti Yan umangkan Allah kena katuruk lawan sirok. Mana jangan sih. Ada Adi, ayah bubuk mesti. Obo aja beli ngerti. Ngerti tak makin? artinya jani bo ido kalau mau kolam sarang dan bagong itu jangan kalau jaya ci kawang pulas semua di sisi Mapan dan sido. Sirok kakak. ada Silakan apa pada miayi? Durusan tadi makin. Beli kawang. Anak jangan-jangan pemargi ini pengennya nih kalau silat kan bisa bergaya bro Masih. Tadi ampun. Beli ikannya. Donen apa marok kalau macelak kan bakal. Dados mertiosan. Donen apa? Romantis perabawaan beli ini beli. Kenapa ini gitu? penapi palunggu Iya Dekat yang pun napo keluar ke bang sirok kakak. Umanjeng mari kadang wismon sirok kami biku. Kengken teman. Sadong dok gitu beli. tapi cek marok kalau mencelap ke gedongnya donen kan dirasa ngeliwat gitu apa dan kori bodewo ratu ngenyek kori di si apa dan undak si beten bodewo ratu kebus banget Tapi kebus Lagi ini nanti orang saya kena. Adi lah barang-barang Adi. Rasotan sida sirok. Umanjeng ekam. tuh perlu tes nih apa ulian itu ada suci coba ngetes Ci coba ngetes saja kebus sampai sih Mendangu apun marmitani makan. Lah enak pada kuman. menjatena apa ada di samping kurin di dewo tadi tumen beli ngerasa kebus paro apa beli sing tadi buat kelawan di dewo pengennya nih dok. Apa nanya bos? Rensir ya. Beli dua ning wenten. Pusaka kalih beli niko sane mawinan beli. ulian pusaka itu Ada pusaka
menawa dapo ikan dasar ikan ruopos iya dadi beli uning apo menjaten pusaka neng ranang dongos ini kebus baru Apa krisio apa sih itu? apa krisio kengkeng Resio. Maksudnya kene. keris Oh, apa krisio gitu maksudnya. Ini melayu Mengaran Nircaya Lingga Muahnis Caya. Aingin nenten wenten tios. Pusaka niku mewasta Nircaya Lingga sareng Niscaya Lingga. iya iya mangke sira kakek sampun power ikan dasar antuk lada men tegala paporo kunang iya mulo saja kedo marau beli nawang ke walau beli nawang ada ini rupanya si nawang beli jadi ke beli ngide ke rewon nang tegar ngambil pusaka kengken rupaan pusaka we Pengen nika. Aduh. Dan dados saratu dan dados beli sing dadi nawang cukup nawang ada negen beli. oh si tadi nawang Sing Apa? dadi Pusaka Nircaya Lingga Muahnis saya ikannya. duaning pusaka itu beli pingit saja. Sing ada dadi nak nawang aja wero. artinya we ada aja tuh mulo. Ada pusaka. Kalau sing ditawang. sing dadi tawang, awang nah ada negen tawang. Man sing nang apa? Ah, sintayan dia. Yang apa? Sing di. oh apa nang apa Aduh. ya kiai mas mira jiwan man kakek kalagante tadi nego manti sayang beli anak ke buku dewa yen mangkana ke matut meme kita tansek kawan sira kan Mun yakin deh. Jak sing sancanjo dewa mulo jak tresno teken beli. yen kini tingkah dewa sing dewa saja terus no Uli kudang dino, kudang bulan, kudang tiban. nah Sekanti dini beli artinya ngajak dewa ketemu artinya manis muka Yang ke itu walau pamereh, misalnya yang tiada satu sing saja, jangan teman saja sing beli. pemereh. Bukten Bukten mau kolam sing idang. Nah coba man berpikir wih cingken nanti tuh. ngutang WC ngutang sangat Ada tuh orang, wah sing lawese. itu di lembar tulis main lah kan nyentano apa gunaan itu yen do mangkana lajo mangke